Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kamu tanda mulia. Yang belakang mata baik musuh jenulung kun sabotnya lagu berkenaan dengan kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya wajib tepunya wajib tak lagi wajib semayang yang hanya dosa. Nabi getanyo Nana Muhammad ma'anyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraish mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Durrah bin Kilab Ayanda Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tayra bin Yarub bin Yasjud bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab truba Nabi Ibrahim Khalilullah. Lahir di Nabi di Nanggro Mekah Nanggro Madinah kubu Maulana urus selanyan tanggai 12 nibatun gajah Rabiul Ula urus selanyan tanggai 12 nibatun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya sayang meninggal dunia yatim lam kandung di Rasulullah kata li ayah lahir Maulana kamati apui majusi semua hancur dumpuna patung-patung berhala sampai neura bergetar Kaabah senang di Kaabah dengan lahir Maulana Napedro bidan lahir Rasulullah Maryam Asia sarangan Hawa Maridah Nabi Nana Suwaibah Halimatus Sa'diyah Maridah kedua Maridah Nabi Nana Suwaibah Halimatus
rusak dia, mari tak kedua. Oh umunamtun di Rasulullah, kendak Allah sakit di boma, hana trik sakit wafat Aminah, letali ayah kata lempama yatim piatu, masajud Nabi kendak Rabbi nyan kehudib Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib yang asuh hudib masajud di Maulana umum petlotun Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah, Nabi angkat di sini tempat di Gua Hira, Leblatun Nabi dakwah di Mekah nang Madinah, Siblotun masa 60 letun lebih berdura Nabi getanyo netinggai dunia 60 letun lebih berdura Nabi getanyo nekebadunya. No kemandang lelaki maaf bana kurung nyoke yang wujud lun persembahkan harapan lun wujud ke habab ingat dan ke ilmirun hadam Allah ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.